Reka nizere yuko umeze neza wabashije gukora subscribe kuri Huza TV, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri Huza TV. Imana ibiguhera umugisha. Nk'ibisanzwe Huza TV igenda ibagezaho amakuru agiye atandukanye muri kategori zigiye zitandukanye ziba zatumye abantu bamenya ibijyanye no kuri ibyo ngibyo. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye ku mushinga wagiye usubikwa inshuro nyinshi, nk'aho rwose abantu benshi bamwe na bamwe bari bazi yuko rwose bizageza kuri uno munsi byararangiye. Uwo nta wundi ni umushinga w'umuhanda wa gari ya moshi uva Tanzania ugaca Rusumo ukerekeza mu mujyi wa Kigali, ndetse ugafata n'igice gitoya cy'umujyi uyu nguyu wa Bugesera. Nk'uko mubizi rwose uyu muhanda wakomeje kugenda uvugwaho cyane, ndetse aho wari uteganyijwe yuko uzakomeza ubuhahirane bw'igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, bitewe n'uko uzoroshya ingendo z'ubucuruzi, ndetse abantu benshi bakaba bari biteze yuko uyu muhanda uje kuba igisubizo ku kijyanye na taransiporo y'ibicuruzwa hagati y'ibi bihugu bibiri, kuko iki gikorwa remezo cyari gufasha abacuruzi ndetse n'abantu bose bakunze gutemberera muri bino bihugu ku kijyanye na taransiporo. Ariko bigatungurana cyane aho uyu muhanda wabashije kuba utagera ku musozo nk'uko byari biteganyijwe. Uyu muhanda wa gari ya moshi rwose nk'uko byari biteganyijwe yuko uyu muhanda uje guhuza iki gihugu cya Tanzania ndetse n'u Rwanda, ukoroshya ibijyanye n'ubucuruzi hagati ya bino bihugu, kuko iki cyari igisubizo mu buryo burambye bwo gukemura ikibazo cy'ibihugu byo muri East Africa bidakora ku mazi magari, bidakora ku nyanja. Ariko mu nyuma bikaza kugirana, murabizi yuko iki gihugu cya Tanzania twigeze kugirana imishyamirane ndetse n'umubano ukagenda uzamo agatotsi, akaba aribwo ibi bintu byatangiye kugenda, iki gikorwa cyatangiye kugenda bigura intege mu buryo abantu bamwe batabashaga kubyumva. Aho rero iyi nkuru yagarutswe nk'aho ku gihe bagarutse yuko uyu muhanda nyuma y'ibihe biciyemo umaze gusubikwa mu buryo bwo kuwutunganya, kuko uyu muhanda wahagarikiwe hafi y'aho wari ugiye kugera mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bitunguranye ukaza guhagarara bitewe n'amakimbirane yari ari hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Tanzania. Ariko mu nyuma y'aho iki gihugu cya Tanzania kiyobowe n'umuperezida wundi ari we Hassan Yasuru, ndetse n'uyu muyobozi wacu perezida nyakubahwa His Excellency Paul Kagame, aho yaje kuba yafata urugendo rwo kunoza umubano hagati y'igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, bagamije kuzamura ndetse no kuzahura ubukungu bwa hagati y'ibi bihugu byombi, ndetse aho byari biteganyijwe yuko, ndetse n'uko byari biteganyijwe kandi koko ni nako byari bimeze, ari ugusubukura iki gikorwa remezo, kuko bose twese kidufitiye umumaro, haba mu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cya Tanzania, kuko byose bizoroshya ubuhahirane ndetse n'ubugenderanire mu bihugu byombi. Ariko mu nyuma yo kuvayo, ubwo ndavuga muri mwaka wa 2021 ndakeka, ndetse ahagana muri 2019 niho rwose
nyakubahwa perezida wa repubulika yageze mu gihugu cya Tanzania, ariko bigakomeza kugenda bifata iyindi sura ndetse bigasa nk'aho uyu muhanda wasaga nk'aho ucumbikishirijwe. Ariko mu nyuma uko umwenjeniyeri waganiriye n'ikinyamakuru cy'Igihe, aho yavuze yuko rwose icyabiteye yuko iki gikorwa remezo kugira ngo gihagarare atari mu buryo bwa tekinike, ahubwo ari mu buryo bwa politike, aho rwose iki gihugu kikimara kugirana amakimbirane ariho byavuye mu buryo bwo kuba uyu mushinga waratangiye kugenda biguru ntege, ndetse bigasa nk'aho wahagaritswe kuba wakomeza. Ariko ikigaragara cyo ni uko biri gutanga icyizere bitewe n'umubano ibihugu byombi bisigaye bifitanye, yuko bishoboka yuko mu gihe kiri imbere bishobora kuba ibikorwa byo gukomeza kubaka uyu muhanda wa gari ya moshi byasubukurwa, ndetse bikaba bivugwa yuko biri ku kigero cyiza niba abaperezida bashobora kuba bahura bakakiganiraho, umwe agatanga igitekerezo n'undi agatanga igitekerezo ku giti cyiwe, ndetse bivugwa yuko umuhanda mu gice kijyanye n'igihugu cya Tanzania wari ugeze kuri 95 birangira, ahari hasigaye ni igihugu cy'u Rwanda, aho byari biteganyirijwe yuko igihugu cya Tanzania gitanga asaga miliyari 2 z'amadolari, ndetse no ku Rwanda aho byari biteganyijwe yuko ruzatanga angana na miliyari, bitewe n'uko igice kinini kizaba kiri mu gihugu cya Tanzania, ikindi gice kikaba gifitwe n'u Rwanda. Ngayo nguko rero ibyo uyu muhanda wakomeje kuba agatereranzamba wa gari ya moshi uhuza Tanzania n'u Rwanda. Wakoze cyane wowe wakurikiye ino nkuru kugeza irangiye, ukaba wanafashe n'icyemezo cyo gushyiraho subscribe. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warashyize support yawe ya subscribe kuri Huza TV. Imana ibiguhere umugisha. Yari Uwayisenga Didier kuri Ten Sky Empire. Kora subscribe ukande no kuri iyo nzogera. Imana iguhe umugisha.